Амшах тысхада куртпы, а информация бдыры тарамшек шараджа хлубзиква, а студияч Алиса Шампха. Ехетпи арыц хуамзараджа ярбуб и вичу штахкала. Избанзар марта аба ахса жларбжаратпи рымшха хипхедзоб. Анача, андуча, аехча, харямша шнлымкала ажапха курзаркуит. Харахтуладжа ехепс шарамшуб, нехуб. Аюнги зырхауа, агулацәагьы зырԥшӡо аԥшәма ԥҳәыслоуп рҳәоит аԥсуаа. Даҽакалагьы аԥҳәыс дахьыҩноу аҩнаҭа аԥхара ацуп ҳәа. Аҵакы иашаҵәҟьоуп. Ҳаҭырзқәоу анацәа, андуцәа, аиаҳәшьцәа, аҭыԥҳацәа ишәзеиӷьаҳшьоит меигӡарахда агәабзиара, агәалаҟара, аҭаацәаратә маншәалара, агәҭынчра. Аԥсны аҳәынҭқарра ахада Аслан Бжьаниа аҳәса дрыдныҳәалеит. Адныҳәалараҿы иаҳәоит. Аԥсны аҭыԥҳацәа хьӡырҳәагақәа, анацәа, ҳазлаҟоу аасҭа ҳаиӷьны насыԥ ҳаманы ҳҟазҵо. Аԥсны аҭоурых иарҵабыргуеит аԥсуаа еснагь аԥҳәыс ҳаҭыр шылақәырҵоз. Иҳамоуп аҿырԥштә бзиақәа, Саҭанеи Гәашьа, Сариа Лакоба уҳәа хыԥхьаӡара рацәала. Аԥҳәыс лыда иуадаҩуп аҭынч ԥсҭазаара аҟалара. Шәара аҭҵаарадырра, аҟазара, акультура, абизнес шәырҿиоит. Аԥсны ахада аҳәса ирзеиӷьеишьеит анасыԥ, аилибакара, ахирра ҭаацәа ацыԥхьаӡа, аихьӡарақәа дасу рнапы злаку аусқәа рҟны. Аҳәса жәларбжьаратәи рымшазы дрыдныҳәалеит аԥыза-министр Александр Анқәаб. Адныҳәалараҿы иазгәаҭоуп. Анацәа, аиаҳәшьцәа, аҭыԥҳацәа, аԥсҭазаара зырқьио, иахӡыӡаауа аԥсуаа ахәышҭаарақәа еиқәзырхо шракәу. Шәара шәыжәҩоуп изқәу аҿар реиҵааӡареи Аԥсны аԥеиԥши. Аибашьраани, уи ашьҭахьи ишәхыжәгаз ауадаҩрақәа рацәа, иҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит шәеилкаареи иҟашәҵо адгылареи рзы ҳәа ануп адныҳәалараҿы. Жәлар реизара аиҳабы Лаша Ашәба аҳәса рымш марта аба рыдиныҳәалеит. Инацәшьны иазгәеиҭеит аҳәынҭқарра аҿиараҿы аҳәса рлагала шдоу. Шәара еснагь шәарӷьажәҩ шәҳавагылоуп. Аԥсадгьыл аизҳазыӷьара шәара ишәыбзоуроуп ҳәа згәаҭоуп адныҳәалараҿы. Лаша Ашәба аҳәса ирзеиӷьеишьеит агәабзиара, абзиабара, анасыԥ лаша. Иара убасгьы Лаша Ашәба аҳәса жәларбжьаратәи рымш лыдиныҳәалеит Урыстәыла афедералтә еизара ахеилак ахантәаҩы Валентина Матвиенко. Абзиеи ацәгьи рышьхәа еивҵоуп рҳәоит аԥсуаа. Марта аба ныҳәоуп, аха ҳара ҳзы иацуп алахь еиқәҵарагьы. Иахьа рынарцәымҩахь инаскьаргон фырхаҵарала аибашьра адәаҿы иҭахаз Адам Лагәлааи, Маҭбеи Абыџьбеи. Урҭ рыԥсыбаҩқәа рыԥсадгьыл ахь раагара залыршахомызт краамҭа. Аҳҭнықалақь имҩаԥысит алахь еиқәҵаратә митинг. Иҭахаз аибашьцәа абзиара сҳәара рҳәарц имҩахыҵыз ауаа рацәа дыруаӡәкын Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа. Множество людей пришли отдать дань памяти добровольцам интербригады «Пятнашка», которые погибли за свободу Донбасса. Президент республики Аслан Бжьаниа, представители правительства, парламента Абхазии, министерств и ведомств, общественные и культурные деятели, неравнодушные граждане нашей страны, друзья и близкие. Сегодня мы прощаемся с достойными сыновьями своего народа. Матбей и Адам отправились помочь Донбассу в его справедливой борьбе. Мы живем в очень сложном мире. Мире, который раздирают различные разногласия. И тем важнее понять и оценить подвиг людей, которые спешат оказать помощь народу в самое сложное и трудное для него время. Адам Лагвилава и Матбей Абиджба
погибли в боях за освобождение Донбасса в конце декабря 2022 года, но из-за сложной военной обстановки доставить их тела из зоны боевых действий до сих пор не представлялось возможным. 6 марта сотрудники МЧС Абхазии привезли тела погибших на родную землю в Сухум и Гудауту. В новейшей истории Абхазии добровольческому движению отведено особое место и неоценим вклад добровольцев в национально-освободительное движение народа Абхазии, в победу в Отечественной войне 92-93 годов. Сегодня добровольцы Абхазии, наши братья, товарищи, выполняют свой интернациональный долг, помогают сражающемуся народу Донбасса в его борьбе против фашистского режима оккупантов. Они были смелыми, искренними, добрыми, сильными людьми, настоящими сынами Абхазии. В ходе митинга прозвучало множество удивительно теплых и необычайно важных слов. Слов памяти о двух бойцах, отдавших свои жизни за то, во что истинно верили. Ирылшышыз, хҩыки еишьҭархшаз еигдара, хҩык иҟарҵашаз ираӡәзаҵәык иҟаиҵон. Ихәгьы деигӡаӡомызт. Адауаԥшь еиԥш дҳавагылан. Убыс иҟоуп арҭ аҷкәынцәа аԥхьа игылақәаз роуп. Аԥхьа игылаҵәҟьаз роуп. Аҵыхәтәанынӡа уа иара ихҭахаз аидыслара аҟны. Аҵыхәтәанынӡа уахәцәа рацәаны иҟалеит. Ахәцәалгатәын. Арҭ аҩыџьа аҵыхәтәанынӡа иԥсҭазаараҿы ҳҵәаанӡа ихызқәаз роуп. Абарҭ аҷкәынцәа алыргарц алшара еиҿыркаауан. Ҩымз дуӡӡа, убригьы ижәдыруазар сҭахуп сара, ҩымз дуӡӡа абарҭ аҷкәынцәа рҭыгара азыҳәан хәжәыларак еиҿкаан. Абарҭ аҷкәынцәа рыԥсқәа ҭыгара азыҳәан хәҩык аҷкәынцәа ҳацәҭахеит, ԥшьҩык ахәра роуп. Арҭ рабацәа Георги Лагәлааи, Рома Абыџьбеи аибашьра аҩыџьагьы аветеранцәа инырхыргеит. Рома аԥсадгьыл ихақәиҵеит. Георги Лагәлаа аибашьра зегьы ихигеит, еиқәхеит, аибашьра ашьҭахь иԥсҭазаара далҵит. Алагәлаа хәыҷы даниз инаркны сыла дшабоз изҳаит, бзиан дыздыруан иҭаацәа, иҭынхацәа, иашьцәа. Аха иахьа ҳабжьы неиҵыхны ҳцәажәар ҳархагыланы абас ҳҟарҵеит абарҭ аҷкәынцәа. Ажәытәнатә аахыс аԥсуаа рыҷкәынцәа нҭахоз иҵаауан, ишԥаҭахеи ҳаҷкәынцәа аӷа рыбӷа ддырбама ҳәа. Арҭ аҷкәынцәа ҳадбырԥхашьаӡеит. Арҭ аҷкәынцәа ҳахьӡ ҭыргеит. Адам, ус иулахьынҵан. Аха хаҵа зныкоуп даныԥсуа, иара ишьҭахь ирҳаз ахьӡ еиқәхоит, абиԥарацыԥхьаӡа еимырдалоит, даныргәалашәо ргәы ԥхаӡа, рхырҿылашаӡа иааҟалоит. Убри азы мацарагьы егьеикьаҿзаргьы иаԥсоуп аԥсҭазаара. Ҳара ҳиешьара алагәлаақәа зегь ҳахьӡала,
зегь раԥхьаӡа иҭабуп ҳәа иаҳҳәоит, абри аус ашәарҭа дырҩацыз, акгьы хьаас имкыкәа, ҳаҷкәын иԥсыбаҩ дахьааӡаз иаб иҩныҟа иаҳзаазгаз, иан лызхара лылабжыш иқәԥсаны нышәҭ амаҳдартә дҟазҵаз, Аԥсны фырхаҵа Вионор Ашԥа иҩызцәеи иареи. Иахьа абарҭ абаритәы зегь ҳауацәамзар ҟалоит, иаҳҭынхацәамзар ҟалоит, аха Аԥсны иазеицәоуп, аԥсуа аҷкәынцәа иахьа имҩаԥыргоит ҳәа имҩахыҵыз зегь ҭоуп ҳәа шәасҳәоит. Ауаҭахы зегьы шәанеилагыло артистцәа аҷкәынцәа рзыҳәан уаҳа агәаҟара ҟамло, ианаҟалахгьы абас ахаҵара аарԥшны иҭахо иҟалааит, ианамуӡах. В последний путь двух бойцов Адама Лагвилава и Матбея Абичба с почестями и бескрайним уважением пришли провести десятки людей, каждый из которых, без сомнения, убежден, память об Адаме Лагвилава и Матбее Абичба будет жить вечно. Рада Чачава, Рамо Камкия, Абхазское телевидение. Мартаба аҽны еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рыла республикаҿы зҽалзкыз гәыԥҩык аҳәынҭқарратә усзуҩцәа аҳәынҭқарратә ҳамҭақәа ранашьоуп. Агәабзиарахьчараҿы раԥсаразы ахьӡ-аԥша орден ахԥатәи аҩаӡара иаԥсахеит Аҟәатәи ақалақьтә хәышәтәырҭа акардиологиатә ҟәша аиҳабы Людмила Оҭырба, ареспубликатә хәышәтәырҭа акардиологиатә ҟәша аиҳабы Инга Пипиа, Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа аиҳабы Нона Халбад, Аҟәатәи ақалақьтә хәышәтәырҭа атерапевт ҳақьым Лада Чубукова. Аԥсны зҽаԥсазтәыз аҳақьым ҳәа аҳаҭыртә хьыӡқәа рыхҵоуп ареспубликатә хәышәтәырҭа ахәыҷтәы ҟәша аиҳабы Ада Амԥар, Аҟәатәи ақалақьтә клиникатә хәышәтәырҭа аҳақьым Мактина Џьынџьал, ареспубликатә хәышәтәырҭа ахшара юрҭа ҟәша аиҳабы аҳақьым Рита Ҭраԥшь. Атәыла ахада Аслан Бжьаниа иусԥҟа инақәыршәаны медицина хырхарҭаҿы акыршықәсатәи русуразы Аԥсны зҽаԥсазтәыз амедицина аусзуҩ аҳаҭыртә хьӡы рыхҵоуп Аҟәатәи ақалақьтә клиникатә хәышәтәырҭа амедиаҳәшьа Гуранда Аршба, Аҟәатәи ақалақьтә хәыҷтәы поликлиника амедиаҳәшьа Татули Быланӡиеи, Мери Џьынџьали, Манана Гибуриеи. Аԥсуа аҳәынҭқарратә музеи аусзуҩцәа гәыԥҩык акыршықәсатәи русуреи амузеи аус арҿиареи рзы Аԥсны зҽаԥсазтәыз акультура аусзуҩ аҳаҭыртә хьӡы рыхҵоуп аԥсабара ҟәша аиҳабы Таисиа Аланиа, археологиа ҟәша аиҳабы Диана Ахба, ҳамҭазтәи аҭоурых ҟәша аиҳабы Клара Герзма, аетнологиа ҟәша аиҳабы Белла Кецба, аетнологиа ҟәша анаукатә усзуҩ аиҳабы Инга Шамба. Аҭҵаарадырраҿы ллагалазы Аԥсны анаука зҽаԥсазтәыз аусзуҩ аҳаҭыртә хьӡы лыхҵоуп афилологиатә наукақәа рдоктор, Жәларбжьаратәи алитературатә институт профессор, урыстәыла шәҟәыҩҩцәа реидгыла алахәыла Марина Щербакова. Марта аба аламҭалас зегь раасҭа иахьеилаҩеиласыру ҭыԥуп ашәҭқәа рыҭирҭақәа рҿы. Ԥшшәырацәала иҩычоу агәилқәа, атюльпанқәа, нас ҳара иаҳтәу амимоза. Улаԥш узахымго урыҭҟәоит. Аҳәса ари аҳамҭа ԥшӡа иазыԥшызар, ахацәа ахарџь иазыхиазароуп. Иарбан ҳамҭоу аҳәса зеигәырӷьо, ирылдыршозеи ахацәа урҭ ргәаҟаҵаразы еилылкаауан ҳкорреспондент Сария Кәарцхиаԥҳа. Атәылақәа жәпакырҿы иазгәарҭо аҳәса Жәларбжьаратәи рымш ҳтәылаҿгьы аԥхарра зцу ныҳәоуп. Ан, анду, аиаҳәшьа уҳәа ргәы иахәаша аҳамҭақәеи ажәаԥхақәеи рзыркуеит. Имашәыршәа иҟамлеит ари аныҳәа ааԥынра иахьасимволхаз. Усҟаноуп ианышәҭуа убла хызкуа аҭыԥҳа ԥшӡа илҩызоу ашәҭхқәа. Арҭ амшқәа рзы аџьармыкьаҿ агәаранқәа ҟалеит. Ашәҭқәа азхәо рхыԥхьаӡара маҷым. Ахацәа хәыцуа иаархәаша рзымдыруа игылазар, уи зыдҳәалоу Марта абоуп. Мурман Цехнакиа рыфҩы лаҳалаҳауа агәилқәа алихит. Ҿыц аҭаца дҳауп, иаасуаха иасымхәац схазеига знык ԥҳәыс данаазгаз убысҟан подарка лысҭеит, аха уи нахысны схәыҷык аԥсуала иаҳа ҽакала иҟазар акәхап, аха убри бзиоуп иара, избанзар аҭаца аҩны дахьыҟоу уи аизҳара иатәуп. Слыҟәшоуп зегьы аизҳара иаанаго убриоуп. Ҿар бзиахоит, хәыҷқәа еиуеит, аԥсуара анагӡара ауеит, ламысла патура аизҳара ҟалоит, ирыдысныҳәало зегьы аҳәса, аӡӷабцәа зегьы хаҵа ицааит, аҳәса ааргалат, аҷкәынцәа еизҳаат ҳаԥсны, ҳаԥсадгьыл.
Аԥҳәыс аԥсуа ҭаацәараҿы жәытәнатә аахыс ихадоу аҭыԥ аанылкылоит. Лҳәатәы харҵон, лажәак раҵанакуан. Ҩыџьа ааидыххыларгьы лкасы лхыхны рыгәҭа инкалыршәуан, уи алагьы аимак аҭыԥ иқәылҵон. Олег Храбцов ашәҭқәа дрылаԥшуа дгылан. Иажәақәа рыла есышықәса Марта Абырза игәы хыҭ-хыҭуа аҳамҭақәа алихуеит. Аҩн изыԥшу аҭыԥҳацәа рацәоуп. Ишаԥу еиԥш далагоит ашәҭқәа раахәара ала. Жена, 2 дочки и внучка. Какие цветы они любят, вы знаете? Розы. Розы они любят, другого не воспринимают. Всех дам поздравляю с днем 8 марта. Желаю счастья и семейной благополучия, любви и счастья. Ахатә ҟәараҳәа акагьы амаӡам ари аныҳәа. Аҳамҭақәеи адныҳәаларақәеи зеиԥшрахо зыӡбо ахацәа роуп. Кому вы выбираете? Коллеги. А вы? Мы вместе. Выбор очень большой, самый разнообразный. Очень хорошие продавцы, все приветливые. Всех поздравляем с праздником. Жене и дочке. Каждый год это традиция? Ну а как по-другому, любимых не баловать. Поздравляю всех женщин с праздником. Желаю всем, самое главное, красоты, здоровья. В наше время оно очень нужно. Вот. Ну и чтобы мирное небо было над головой. Анра иацу аԥхарреи ауадаҩреи еилукаауеит уара ухаҭа ахшара дануоулак. Уи ҳаныхәыҷыз ҳанацәа ражәа иалаҵан ианҳарҳәоз рыхшыҩзцара лаԥшаҳҭомызт, иҳадаҳкыломызт лҳәоит Аманда Гагәбаа-ԥҳа. Аха есааира урҭ рыхзыӡаара, рыгәҭынчымра ҳхаҭагьы иҳалсуа ҳалагоит. Ари амш ныҳәаҽны зегь раԥхьа згәы ҟасҵар зҭаху сан лоуп ҳәа лҳәоит аҭыԥҳа. Сан лзыҳәан иазхәыҭыз акы саҳәшьа лзыҳәан. Бара бзархо? Сара исзарымхәаргьы егьоурым. Ахәыцәгьаӡами? Ахәыцәгьаӡам аиаша сҳәап. Иаухәартә иоуп. Ирыдысныҳәалар сҭахуп аҳәса зегьы. Аԥхьа инаргылан ҳанацәа, ҳандуцәа, ҳаҳәшьцәа, ҳхәыҷқәа. Ирзеӷьасшьыр сҭахуп агәабзиара раԥхьа ргыланы. Ашәҭқәа зҭиуа иазгәарҭоит сынтәа аҳамҭа азхәа ахацәа рхыԥхьаӡара акырӡа ишацлаз. Иалырхуеит агәилқәа, атюльпанқәа, апионқәа. Только маме, сестре. Ну ты уже выбрал? Пока нет, думаю. А что они любят? Ты знаешь, какие цветы они любят? Ой, разные. Красивые, главное. Ты на свой вкус выбираешь? Конечно. У меня хороший вкус на цветы вообще, в принципе. Ребята, дарите девушкам светлые тюльпаны, и у вас все будет хорошо. Вы уже выбрали цветы? Да нет, пока нет. А кому вы собираетесь их покупать? Супруге и 2 дочерям. А какие цветы они любят? Да, я не знаю. На свой вкус? Ну, наверное, да. Пионы любит супруга, ну, что-то пионов здесь не наблюдаю, да. Поздравляю всех, желаю здоровья крепкого и чтобы ваши мужья, ваши сыновья, дети радовали вас. Ақалақь уаналсуа иубоит анаара зегь рышәҭқәа кны амҩа шеихарҵәо. Аныҳәа дгәалаҟазаара ҳаҳҭнықалақь аҿы аҳра ауеит иахьа. Аҳәсацәа зегьы рыдысныҳәалоит, ақәҿиарақәа рзеиӷьасшьоит аусура аҟны, рҭаҳцәа аҟны, избан акәзар дара рыда ҳара ҳзы иманшәалаӡам анхара. Шәара аҳамҭақәа шәырхиахьоума? Абар срышьҭоуп. Акрылшәхьыма? Абажә иаасхәеит. Ари зыилшәхьа? С коллективом сейчас нас пригласили мальчики, пойдем отметимся, букетик подарили, очень приятно, конечно, пришла на работу и на столе лежит букетик красивый. Настроение? Отличное, шикарное. Желаем им всего самого доброго, быть любимыми, счастливыми, радостными. Не только 8 марта, а вообще всегда. От всей души поздравляю с 8 марта, желаю главного здоровья, любви и мира. А кому что будете дарить, скажите? Супруге и дочерям. Традиционно каждый год? Да, конечно, обязательно. Вы знаете их предпочтения, наверное, кто какие цветы любит? Какие красивые, такие дарю. Ой, милые, любимые, прекрасные девочки, девушки, дамы нашей республики. Всем здоровья, счастья, благополучия. В семьях, чтобы всегда царил мир, уют, чтобы был всегда в доме достаток, чтобы не было проблем. И нам всем мира и терпения. Дарбан тыԥҳа бзиа изымбо ажәахаа ажәаҟәанда, мамзаргьы изҭахым аҳамҭа. Клара Цеткин лыбзоурала иахьа иазгәаҳҭоит жәларбжьаратәи аҳәса рымш. Шәызхәыцра ашықәса аҩныҵҟа ԥсшьарас официалла иҳамоу мышкы заҵәык ауп. Ус анакәха ари амш ҳхы иазаҳкроуп. Ҽааны бзиала, аԥсадгьыл ахьчаҩцәа зааӡаз анацәа. Ҳтәыла ахақәиҭреи ахьыԥшымреи рзы ақәԥара иалагылаз, аԥсадгьыл аныхьчатәыз аибашьцәа ирывагылаз амедиашьцәа. Сариа Кәарцхиаԥҳа, Олег Сагәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра. Бабҟынӡа неиран мариа, уахь амҩа иқәу хара
ацәун издыруеит сыԥхьам сыԥхәыриам ҳашьхақәа баԥхьа илаԥҵәон сыԥхьымӡар ҳәа сшәоит исымҳәаргьы самдар ацәамзаргьы ҟалоит издыруеит Иҳамоуп Марта абаҽны иза юбилиарцәагьы. Хынҩышьыжьаба шықәса иахыҵит Жәлар Ҟазара Республикатә центр аиҳабы, акультуразцәа ԥсазтәыз аусзуҩы Нури Кәарҷиа. Аԥсны Жәлар Еизара аиҳабы Лаша Ашәба имшира идиныҳәалеит. Жәлар рқьабзи, рбызшәеи, ркультуреи аиқәырхара аусшәа ԥсҭазаара иахәҭакны иҟалеит ҳәа азгәаҭоуп адныҳәалараҿы. Адепутатцәа рыхьӡала юбилиар изеиӷьишьеит агәабзиареи аманшәалареи. Аԥсуа телерадио илахәыра аусзуҩы Елеонора Барцыц-ԥҳа лиубилеи лыдаҳныҳәалоит. Аԥсуа радиомузыкатә редакциа аиҿкаари, Аԥсуа музыкатә фонд аԥҵареи зыбзоуроу лара лоуп. Ҩынҩажәижәаба шықәса ҵуеит араҟа аус луеижьҭеи. Лџьабаазы илахҵоуп аԥснызцәа ԥсазтәыз акультура аусзуҩи, аԥснызцәа ԥсазтәыз ажурналисти ҳәа аҳаҭыртә хьыӡқәа. Ҳтелерадио илахәыра аколлектив ахьӡала Елеонора Константин-иԥҳа илзеиӷьашьоит агәабзиара, ашықәсанҵара, арҿиаразы агәазыҳәара. Аныҳәатә гәалаҟазаара аԥырҵит аконцерт ааԥынтәи ашәақәа аиҿкааҩцәеи уи иалахәыз артистцәеи. Аҳәынҭқарратә филармониа залтәын асасцәа рыла. Аԥсны ицырдыруа ашәаҳәаҩцәагьы аҿарацәагьы инарыгӡоз афилармониа иҩныҩуаз аԥсуа шәақәа ракәын. Аконцерт ааԥынтәи ашәақәа еиҿылкааит ашәаҳәаҩ Хьыбла Мықәԥҳа. Аныҳәа даҭааит Аԥсны ахада иԥшәмаԥҳәыс Аелита Ахиба лмаҭа длыцны. Шәахәаԥш ҳкорреспондентцәа ранзамҭа. Изеиԥшроз ааԥынтәи ашәақәа иреиԥшуп ааԥын-мшқәа. Ихаауп, угәы шьҭырхуеит, уанырзыӡырҩуа угәы ҭыԥраауеит. Ари аныҳәамш азы еиҳарак ажәа хаақәа зызку анацәароуп. Убасала аконцертгьы аартын ашәа сан ала. Уи инарыгӡеит ашәаҳәаҩ артистка Хьыбла Мықәԥҳа напхгара зылҭо хәыҷтәы студиа Дорами ашәаҳәаҩцәа. Ааԥынтәи ашәақәа ари Аҟәа инхо аҵара-аазара ахәышәтәра уҳәа аԥсҭазаараҿы аганрацәала зхы иамеигӡоу аҳәсеи аҭыԥҳацәеи ахьааԥхьаз концертуп. Аҳәынҭқарратә филармониа асцена аҟнытә асасцәа рзы иқәыҩуа ашәақәа зегьы аԥсыуа шәақәоуп. Уи аиҿкааҩ Хьыбла Мықәԥҳа иазгәалҭеит асасцәа ргәалаҟазаара ашьҭыхра анаҩсгьы лара есқьынгьы аус шадылуало иҿыцу аԥсуа шәақәа рцәырҵра, жанр рацәала рынагӡаразы, амҽхак арҭбаара хықәкыс ишлымоу. Дараӡа абаҩхатәра злоу аҿарацәа алахәын ҳконцерт, аԥсуа шәақәа нарыгӡон, урҭ ирныруазароуп, ирдыруазароуп ахәаԥшцәа аԥсуа шәақәа шыргәаԥхо, раԥхьаҟагьы урҭ аҿарацәа аԥсуа шәақәа нарыгӡалартә еиԥш аԥсуа шәа анагӡара абзиабара еиҳагьы иркырц азын. Шьҭа ҳаиԥырҵуеит, исҳәаӡом уаҳа акагьы. Џьимишманиа инаигӡоу ашәа ажәақәа удырхәыцуеит. Урҭ акы еиԥшымкәа ибзианы иаадырԥшуеит ҳаԥсҭазаараҿы ҳазну амҩақәа хаз-хазы рыҟалара шалымшо. Ишеибарку шьала, ишеимаду цәаныррала, иҟалома аԥсҭазаара бзиабарада. Аԥҳәыс лҭыԥ аԥсуа идунеи хәаԥшраҿы даара иҵаулоуп. Адунеи зшаз шьарда зымчу анцәа анаҳҳәо иашьа гәыҭу ажәа ануп ҳәа азгәеиҭеит аконцерт амҩаԥгаҩы Алхас Манаргьы. Ииашаҵәҟьаны аԥсуаа ҳҿы аԥҳәызба еснагь патула илзыҟан. Уи лгәыразра, лычҳашьа, лхаҵымԥҳәысра, лфырхаҵара рныԥшуеит ашәақәа, афольклор, алитература. Аԥҳәызба лзышәаҳәара иаанаго уи лџьаба аилкаареи ахәашьареи роуп. Уи зегьы аҵакы аазырԥшуа ашәақәа нарыгӡеит ашәаҳәаҩ қәыԥшцәагьы. Ишәыдысныҳәалоит зегьы аҳәса рымш, ишәзеиӷьашьоит агәабзиара, агәамч. Сара иахьа исҳәон ашәа ҳара зыҳәҳәақәа шалап. Ари ашәа
Дара иԥшӡоуп, ишәыдысныҳәалоит Марта Аба, зегьы анацәа, аӡӷабцәа зегьы. Ишәыдысныҳәалоит Марта Аба. Аԥсны жәлар артист Џьансыхә Чамагәа иԥсы ҭанаҵы иаԥиҵеит иԥҳа Лаура илзикыз ашәа, аха ихаҭа уи анагӡара дахьымӡеит. Ашәаҳәаҩ Ҭемыр Ҭаниа инаигӡеит уи исгәалашәоит ҳәа захьӡу ашәа. Автор иԥҳа ишылзикызгьы уи ажәақәа абацәеи урҭ рыԥҳацәеи ирзааигәоуп. Гәыкала ирыдысныҳәалар сҭахуп Марта Аба, ҳанацәа, ҳаҳәсцәа, гәык-ԥсык ала бзиа иаҳбо, бзиа ҳазбоз зегьы ишәыдысныҳәалоит, ибзеиӷьасшьоит агәыцкьара, агәамч, шәышықәса нышәҵаат, шәызҭаху ишәҭаху рыла шәгәырӷьаат, шәыччаат. Асасцәа рзы ҳамҭахеит Енрик Буава игәалара. Раԥхьаӡа акәны иара асцена дуаҿы инаигӡо ашәа Фатима ихала иаԥиҵеит. Аҿар Сара Абрамиан, Валерия Адлеиԥҳа, Алиса Быҭәԥҳа уҳәарнаҩсгьы ажәаҳәарада асценаҿы иугалеит ҳәа змам жәлар рыбзиабара иаԥсахаз ашәаҳәаҩы жәлар артистка Людмила Гәынԥҳа. Аманшалара зегьы ирыцку, зегь раԥхьа игылоу Аԥсынра ҭынчранцәа иҟаиҵар. Ҳара ҳаҳәсақәа, ҳхәыҷқәа, ҳҭыԥҳацәа, ҳанацәа, ҳандуцәа даара иԥшӡоуп. Убри сымша игәаҭаны исыман. Уиаҟара рхы иацкаламԥшуазаргьы ари аибашьра шьҭахьтәи аамҭагь сгәалашәоит, аха уахьрыхәаԥшыз даара игәкын иԥшӡан. Исымша абас анцәа иҟаиҵааит, абас иҟазааит. Амҩа еицанылаз ашәаҳәаҩцәа Хьыбла Мокәбеи Автоканџьариа еицынарыгӡеит ашәа. Ажәакала асасцәа рылеиҭәаз аҳәынҭқарратә филармониа ахыбраҿы еихсыӷьуамызт анапеинҟьара, доусырха рҿы рхаччон, рыблақәа цырцыруа ирҳәон ҭабуп ҳәа аконцерт еиҿызкааз рзы. Даараӡа агәаҳәара ду ҳанаҭеит, иҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп, зегь раԥхьаӡа инаргыланы министр акультура иара убас аконцерт аиҿкаа Хьыбла Мокәбҳа агәалаҟазаара бзиа ҳанаҭеит, ҭабуп даараӡа. Аныҳәатә концерт даараӡа ишьахәын, агәалаҟазаара бзиа ҳауит, иҭабуп аиҿкааҩцәа зегьы. Иааиуа жәларбжьаратәи аҳәса рымш зегьы ирыдысныҳәалар сҭахуп, зегьы ирымазааит агәыбзиара, агәамч, рхәыҷқәа рыла игәырӷьалааит. Иҭабуп ҳәа расҳәеит иаҿызкааз зегьы концерт даара иаҳгәаԥхеит, ҳгәалаҟазаара шьҭнахит. Иаҳараӡак аусура аҟынтәи уааԥсаны уанааилак ухьаақәа зегьы ухашҭуеит, иқәгылаз ахәыҷқәа зегь ссирын изаман иаҳбоит аҿар еизҳауа ҳара акыр аҟазара ду шҳамоу. Ахәылԥаз лҽалалырхәеит Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниа иԥшәмаԥҳәыс Аелита Ахиба. Аԥсны акультура министрра ацхыраарыла Хьыбла Мокәбҳа еиҿылкааз аконцерт ажәакала аныҳәатә гәалаҟазаара аԥҵара алшеит. Уи акәын хықәкызгьы иқәгылаз. Асида Малеиԥҳа, Гугуца Аҩардан, Михаил Братухин, Аԥсуа телехәаԥшра. Аконцерт аапынтәи ашәақәа шәахәаԥшуа хатәи ҳапрограммаҿы. Ҳҭыжьымҭа хыркәшамҭазы даҽазныхгьы. Марта Аба рзы хкы-хкыла ирацәоуп адныҳәаларақәа, аҳамҭақәа. Аха зегь раасҭа ихадоу аԥҳәыс лзы агәҭынчра, аҭаацәареи атәылеи рҿы аҳәоу еиқәшәара ҟалааит. Абри ала амш еиқәшара хыркәшоуп. Сара абзиарас ҳәа шәасҳәоит. Аԥсуа телехәаԥшра иацнаҵоит аусура.